umuntu owazi uNkulunkulu ehlane. Ithi lento nkwanyane ngeke uzumdikibalise noma umqeda amandla umuntu owazi uNkulunkulu ehlane. Ithi lento nkwanyane ngeke umfice ekhwithile wamshiya uJesu umuntu owazi uNkulunkulu ehlane. Kwanyane ithi lento noma ngafelwa ngeke umfice ebuza uNkulunkulu imibuzo umuntu owazi uNkulunkulu ehlane. Kwanyane ithi lento noma ngaphelelwa umsebenzi ngeke kwanyane umenze lutho umuntu owazi uNkulunkulu wehlane. Ithi lento noma ngagula ngeke aye enyangeni umuntu owazi uNkulunkulu wehlane. Ithi kwanyane lento noma ngaphashazeka nemoto ngeke kwanyane umenze lutho umuntu owazi uNkulunkulu wehlane. Hayi bankwanyane abantu abazi uNkulunkulu wehlane bathemba isimo singathembisi. Abamkhola uNkulunkulu ngoba ephendulile kodwa bamazi uNkulunkulu noma ethule bazi ukuthi impendulo ikhona. Ngithi ke mina simakade waye ungihlupha ngalento kulezi insuku uthi nkwanyane awuhambe ubuza uDaniel nkwanyane indonga zaseJerusalem ayiwile sidilikile futhi ishile kodwa le ndoda ithunjiwe yayinakho konke ama-reason yokuthi sisezweni logqilazwa sikhambe uNkulunkulu uvuma isitha sasehlula sathunjwa ezweni lethu kodwa ngeke umenze lutho umuntu owazi uNkulunkulu kushabalale konke. Kwanyane ngeke umenze lutho umuntu okhonza uNkulunkulu isimo siphambene nalento ela mahana heli kadosha dabali asunimo kodosha. Kwanyane lithi iBhayibheli le ndoda yavula amafastela and uma ngibheka hayi emoshana awukade uNkulunkulu ekusene egameni kaJesu. Kwanyane uma evula amafastela akawavula amafastela engakabekwa ukuba beyi-prime minister ezweni athunjwe kulona kodwa uvula amafastela ujonga isimo esidilikile ukholwa uNkulunkulu adilike abayidedele esandleni sesitha. This man is already in position. Ngeke umenze lutho umuntu okholwa uNkulunkulu isimo singavumi. Yathandaza yabhekisa ubuso ba uDaniel akayivusanga indonga but uDaniel kwanyane was position ukuthi abe nomthandazo okuzothi in the next generation kuba khona umuntu ovuswayo wokuvusa into ukuthi uyithandazele akusho ukuthi uzonikezwa amandla okuyivusa. Shimaya hanaya kodwa nkwanyane kodwa mega grace ukuthi uyithandazela akusho ukuthi uzoyivusa. Ayivuswanga uDaniel kodwa uDaniel uvula amafastela. He aligned, he positioned himself wabhekisa ubuso umthandazo ey'ndongeni eziwile. Ngeke umenze lutho umuntu owazi uNkulunkulu wehlane. Ngeke umenze lutho uDavid lithi iBhayibheli wayithatha ugubhu elusini izimvu ebese yalibetha ngazi kwakwenzakalani kwathi uzabizwe ebukhosini abizwe ephalesi uphondo luyafika uDavid akekho usemadlelweni kodwa uphondo lugcwele uDavid ugcwele uNkulunkulu emadlelweni uphondo lugcwele amafutha esandleni somprofeti laqhalisa amadodana kaJese lanqaba amadodana ayekhona. Elima ngeke umenze lutho umuntu owazi uNkulunkulu wehlane. Elimbrahano khosia athi siyahamba ngokholwa athi Jesu siyalizwa izwi la khona bamthandaza zehli inyembezi khona bamthandaza isinkwa singekho khona bamthandaza bebamba incwadi retrenchment bathi Jesu ngiyakwazi ungiweza imfula akhona bamthandaza isimo singavumi bathi ukulalela wena kwasinye isikhathi inkinga kubiza uphila kwethu kodwa uyalalelwa. Ekuseni kwanyana siyezwini likaNkulunkulu mehili hiniyeno sanandaya asadingi lutho kodwa ukubambana namandla nenkazimulo kaNkulunkulu muhuli hindi andosa
uyizwe inkosi iphakathi uzwe kuhluma inwele kade egundwe isitha akusadingakala isize ebusweni bukaJesu kodwa siyakwazi ukuza ngemuva kwanyane angabeki isandla kithi kodwa thina sithithi umphetho wengubo yakhe maqede kunqamuka umopho inahana sawubona weNkulunkulu ophezulu sabona simangaliso sawubona hlabahlo sabona dwala lethe laveza amanzi sawubona nqaba yethu ekseni Zenzo 28 inkwanyane uverse number 5 and 6 Zenzo 28 uverse number 5 and 6 lithi iBhayibheli abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe bakhuluma bodwana bathi kempela lo muntu ungumbulali athi noma nxa esesindile olwandle kodwa kungalungi lutho ukuphila kungavumi kuye kodwa uverse number 5 uthi kepha wasinikinela isilwane emlilweni angikho ke lapho namhlanje enkwanyane uverse number 6 uthi bheka kepha babheka bathi uza kuvuvuka number 1 nokuba awe phansi number 2 masinyane number 3 bathi afe kodwa lithi iBhayibheli kepha sebebhekile isikhathi siside bebona ukuthi akafikelwa ingozi baphendulana bathi unguNkulunkulu case close ngivumele enkwanyane nuhulibra lasukuda anaya umpostoli Paula ubanjiwe usemkhunjini ucelile washo ukuthi asingasuka eKrete kodwa ngoba he was a prisoner ebheke pinjalo eyobona usiza eyoma phambi kukaSiza iRome imbambile enkwanyane kodwa umkhumbi wahlangana nesiphepho lithi iBhayibheli they used the pieces of the ship to sail through ngoba umpostoli Paulus seshilo ukuthi ngeke kufe umuntu mabephumela baphumela eMelita and lithi iBhayibheli kwanyane zazi u14 insuku begwedla emanzini umkhumbi sewuhlephukile kodwa baphumela ezweni laseMelita kama lithi Melita lithi a place of refuge kama laseMelita izwe leqhwa bantu bakhona babebasile babamkela with kindness angikho ke kodwa lapho kodwa lithi iBhayibheli nangu ke manje esebasumlilo nasi isilwane inyoka eyaziwayo nesatshwayo nabazi kahle ukuthi mikuyakuluma udabuli yalenga bayibuka bangayishaya yamluma bangayenza lutho wangena upoison bangayenza lutho baconclude nkwanyana bathi hayi umbulali lo ngeke asinde emkhunjini ngeke asinde kwisiphepho ngeke asinde kwindlala ngeke asinde kwihlupheko kanti uphi uNkulunkulu wakhe kanti abazi uNkulunkulu God can use your pain as a gate for salvation. God can use your breakdown as a gate for breakthrough. For the ministry of God. Uke uhlushwe, uke ulahlekelwe, uke ushayeke, ukulunywe izilwane phambi kwabantu baconclude ngesimo sakho. God is about to do a new thing. God can use your pain as a gate to introduce himself. Kwakungonakala lutho kodwa uNkulunkulu wayefuna abantu baseMelita bazi ukuba khona uNkulunkulu mumbu poison owawungene kumpostoli Paula imbi inyoka yayimlumile enkwanyana kodwa uverse number 6 sizothandaza ekseni lithi iBhayibheli babheka bathi uzovuvukala wangavuvukala babheka nkwanyane bathi uzoshayeka phansi wangashayeka phansi babheka nkwanyane bathi uzofa wangafa balinda isikhathi sahamba yaphila indoda phambi kwabo yaphila nopoison yaphila ilunywa inyoka kanti kwenzenjani ike yatholakala kuGenesis wayahlula uNkulunkulu kanti kwenzenjani ike yatholakala kuExodus wayahlula uNkulunkulu kanti kwenzenjani ike yatholakala in the book of Numbers wayahlula uNkulunkulu lithi iBhayibheli egcineni bashintsha istatement bathi uNkulunkulu angazi udlulwaphi
angazi ulunywa yini kodwa bakubheka enhluphekweni yakho sebefungile bathi le nhlupheko izoqeda ngawe kuhamba isikhathi bakubona uphila balindele izulu ngithi ngeke ufe ngithi lonto ngeke iqede ngawe kodwa izitha zakho zizobona uNkulunkulu siyathandaza ekseni namasha naye uNkulunkulu balindise bebona siretrenchiwe balindise babona upoison ungenile balindise simakade wabuya lendlala itafula lethu ebusweni bethu naphambi kwezitha zethu azilindi izitha zethu zisibona siphila phakathi kwezimo azilindi izitha zethu zisibona simama phakathi empini azilindi izitha zethu sazizezabala zathi le nhlupheko izosibulala sazizezabala zathi kuphalile ngathi kanti wasimakade uyaguqula ihlane lethu ulenzi ideni bengizomemeza ekseni lo poison ngeke ukwenze lutho leyo ndlala ngeke ikwenze lutho leso simo ngeke sikwenze lutho kodwa izitha zethu zizoshintsha amagama zikubize ngoNkulunkulu zikubona uphila phakathi kwesimo zukiseke kusanthixo wethu ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord.